Rabantlhan rakahle mintsre wa mkaralo na FM sukura makubembiri rangwetile ya Maori lemere baketembiri makubembiri ngweni khalanga pet mathebula ingwana smart wa jimo xitlango maxingirtano chejana makuna lawandandatsi mintsro mena kwamkela kwa ngengisela stitch shirko eGauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo nongonoko ya Afrika Wa Vulavula momelerisi itinyiko mokin chibambu ifama shingo kufikaleka hafu kupile ora yangwe hlekani wa siku rana mutla kore irabuntlhano ritetan mahungu ya tele loko ri ku pasira wena ri 03 kumbe ri ku 02 kumbe ri ku 01 kumbe ri ku 00 kumbe ri ku yini kambe loko se ri kha ri tlhelela ndzhaku ku tlhelela ndzhaku hi ndlela yeleya ku ya fika kwele ka loko hi vulavula hi timhaka ta va 00 yi ku 99 yi ku 98 swi tlhelela ndzhaku se mpfumeleriwile ku na n'we mi nga hetelela mi tikuma mi kha mi ya titsarisela mi tlhe mi ya sawutisiwa hi ndlela yoleyo seke aka ha ri na munhu na wun'we wa le hansi ka malembe ya 10 a nga ta vula ku hayi mina se sawutisiwa a ni ya va se hi se swi pfuleriwile hi ndlela yaleyo sawutisiwani hina hi lava ku tlhelela ka vutomi bya hina lebya a hi hanya byona hambi ha ta tlhelela ke kambe swi ri tano mingisela mkarano na FM a hi fambi swin'we eka nhlekano sukara namuntlha ku fika kwele ka hafu kubile awara yan'we MEC Dr Pophi Ramathuba hi ta va hi kha hi bula na vona hi le ka ntlhanu timinete ku bile awara yan'we eka nhlekano sukara namuntlha hi bulanyana katsongo hi langute ngopfu ka timhaka leti ti nga koho ti khumbaka timhaka ta nsawutiso ngopfungopfu ka xifundza xa Limpopo mahungu ya tele lawa ya ngele ku humeleleni la atikweni reru ya mahungu ya koho ya katsa timhaka leti ti nga koma ta tsundzuka namuntlha ecourt ya vumbiwa ku na minjhekanjhekisano laha va independent electoral commission ku va commission ya timhaka ta nhlawulo va ngele ku susumeteni timhaka ta leswaku i nkarhi wa kahle lowu wa ku hetelela ku va na ku nga havi swi nge koteki ku va na nhlawulo hi ku landza xiviko lexa xa commission kumbe ka mitshamo leyi nga va koho ya xandla xa muahlurinkulu museneke lexi nga hetelela swi endla leswaku hi tikuma hi ri ka xiyimo xa ku va ku njhekanjhekisiwa hi timhaka letiwani ke manana Maphisa Nxakula na vo va hlawuriwile tanihi ku va xipikara xa huvo yo endla milawu kumbexana ku va ku ri timhaka leti mi nga lava ku bula hi tona va makaxule Gana se va kongoma Johannesburg kahle va fike Johannesburg namuntlha hi gondo ra vona ku kongoma le Alfara leyi a nga kulela kona Gana i famba na Soli Malatsi vanghane la kambe ka hi va le ku tsutsumeni xikongomelonkulu ku ri ku endleka leswaku ku hlengeletiwa mali leyi nga ta hetelela kumbexani yi pfuna eka vana lava va humaka ka mindyangu leyi nga swela leswaku va ta kota ku va antswisa xiyimo xa vona hi ndlela yoleyo se tikota timhaka leti kumbexani hi nga tsakelaka ku va u vulavula hi toho kasi ke yin'wana leyi nga langutaka yo mingisero me hi timhaka leti ta ku mfumo wu ri kolomu ya kahle ndhawu leyi timhaka ta nhluvukiso wa vaaki yi le ku susumeteni timhaka ta ongeti a swi ta va swi ri kahle ku tanihi rixaka ku va na mhaka liya ya ku va vanhu va humesa mali ku fika kolomu ya ka 10% ta muholo wa vona ku va va tivekela mali leswaku loko se va fike nkarhi lowu va ya ku wiseni va kumeka va ha ri na mali leyi nga ta va yi kha yi kota ku va yi va pfuna ku va va kota ku tihanyisa ku ya emahlweni i mhaka yin'wana leyi kumbexani leyi hi nga hetelela kumbexani hi languta se van'wana va nge haha mfumo na timhaka ta ku fambisa mali hayikho a swi hlangani van'wana va swi nge koteki sweswo kasi ke ka ha ri green paper leyi na n'we mi nga ta va kha mi tisa matitwelo hi ndlela yaleyo ku miri yini n'we loko kha hi languta ka timhaka ta ku na swiyenge swo tala leswi swi nga ringeta ku va swi vekeriwa mali hi mfumo swi nga tirhi swikombiso swa koho swi katsa va road accident fund swin'wana swa swiyenge leswi nga hlupheka swinene hi timhaka ta swa timali loko swi famba ti-PIC yi ve mahungwini swinene hi timhaka ta swa timali ku ri timali leti ti katselaka ku nga nhlengelo hi ndlela leyo se na ku pfumela ku na n'we mi ta mi ri na matitwelo eka mhaka yoleyo hi ndlela leyo n'wina swirho swa economic freedom fighters mi ri yini n'we hikuva vandla ra n'we ri teke xiboho xa ku a ri ngheni helo loko swi ta ka timhaka ta ku hlawuriwa ka xipikara kumbe xipikara xa huvo yo endla milawu mi ri yini swoleswo ke hi ndlela yaleyo se swin'wana swa kumbexani hi nga hetela ku hi swi languta ku ya emahlweni mingisero me hi twa n'wangulo wa wena le ka 015 hi ndlela yoleyo kambe ke loko ha ri ka timhaka ta nhluvukiso wa vaaki ndzawulo leyi ya nhluvukiso wa vaaki ngopfungopfu kha hi languta ka xifundza xa Limpopo ni mani mi byela namuntlha ku mi le ku hluphekiseni ka vakoko wa hina mi le ku hluphekiseni ka vanhu lava kumaka vukorhokeri kusuka ka ndawulo ya n'wina ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku va kuma vukorhokeri kusuka ka xiyenge lexa xa SASSA
ni bule na un'wana muyingiseri tolo a vulavula hi timhaka ta ku vanhu va tshama va rindzela ku va ta ku holeni va nga byeriwi nchumu ku za ku ripela va tshamile vanhu va tshama va ku va ta ku holeni va byeriwa ku ha network vanhu va tsemiwa layinini munhu va byeriwa ku hi chayisini i 4 ha chayisa hi leswi ni nga swi twa kusuka ka muyingiseri luwa se loko hi vulavula na nkulukumba Zanda Kutama va vulavula hi timhaka ta ku vo tanihi xiyenge va humesa mali right va yisa ka leswi va swi vitanaka ti-pay channels ti-pay channels i ku va mi ya hola posweni mi ya hola bangi sweswo se xiphiqo xi fika xi va le ka pay channel ya poso hi yo yi nga na xiphiqo sweswi se loko a swi koteka mi to tshika mi nga ha holi posweni a swi pfuni nchumu a va swi koti kambe xivutiso i ku ndzawulo yi ri yini yona loko vanhu va kha va hluphekisa leswi hikokwalaho ka yini yi nga ngheneleli loko ku ri ku ya nghenelela yi nghenelele rini kwihi yi ndla yini ku na ndzawulo kwala Limpopo yi koho ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki yi endla yini siku na siku hina hi ta kuma swiviko swa ku a nga holangi ve ri famba lavisisa hala a nga holangi ve ri famba mindla yini loko ku ri ku swa tsandza hi tlhelo leri ra administration mafambiselo hi tipolitiki mi fika kwihi hikokwalaho ka yini swi nga lulamisiwi swilo leswi mi ri na hemba twanani leswi andaka leswi uri u langutala sweswo miyingiselo munghana lona FM 17 minute kupela hora ya 12 mani amukela miyingiselo lo nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene inkomo butpet na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula ni mixeweta hinkwenu South Africa jikelele a mi vulavula kahle ngopfu loko hi kha hi vulavula loko nampundzu hikokwalaho ka yini sweswi mi nga huweleli vulavulani a mi vulavula kahle sweswi a mi nga vulavurisa so hi kha hi vulavula fonini vulavurisani swona mi ni pfuxe nampundzu mi kha mi ku ma vilela a mi vilerisa yini butpet ni vilerisiwa hi timhaka ta SASSA na South African Post Office a ni tivi loko ku ri ku ni ta angarhela vanhu hinkwavo but na ta vulavula hi case study leyi ni nga hlangana na yona la kaya la kokwani wa mina va te va mdhendeni hi ti 16 loko va fika le mdhendeni va khome va hola hi rintiwo ra vona ra ku kandziyisa va hola hi khadi ra SASSA na pasi va ye va swi khome hinkwaswo na phini ya vona loko va fika layani va faneke va hola mdhende va byela ku phini ya n'wina a yi tirhi phini a yi tirhi mi fanekele mi ya ka branch le kusuhi mi ya cheka yo yi tirhisa dzumeri because hi le ka mnghongoma la ni vulavulaka hi kona yes so va fanekele va ya ka dzumeri va cheka hi na branch ya satellite ya SASSA so loko va ya le nako va fika va byela ku va ye tolo loko va fika le va fika va mali ya vona ku na 20 rand ntlhanu wa makume emakume mangani 20 rand ebutpet hi ndani boti ya nkarhi sweswi mi nga vula ku 20 rand yana ni mahlweni ya so loko va nikiwa mali yaleyo va byeriwa ku mali ya n'wina yi withdrawini yi yiviwini se mi fanekele mi ya a main branch now ya post office a va ha yisiwi ka SASSA se va yisiwa ka post office loko va fika a post office ni fambe na vona ni ta kota ku ya twisisa ku mali yi ndlise ku yini a post office va chekerini ka system va fika va ku mali yi tekiwini yi tekiwe ka ATM ya FNB now aka ATM ya ka FNB ya kota ku kombisa ku hi le Giyani Dzanini Malamulele kumbe kwini na va a swi kombisi sweswo se va sirise fomo yin'wanyana va ku va ta va swi reporta ka fraud what and then va ta va vanhu va koho va vutisa same a ni va paka ku na lava vutisaka swo karhi but lava va nga holangiki va forisiwe ndhawu yin'we se va fika va kombisa ku hi mani holangi na 2 months ni nga holangi va ri July August papa van'wanyana va ka Mbedle va ri tatani Mashinzu a va holangi hi July loko va inquiry va byela ku vuya next ya na post office va byela xitori xo fana lexi va nga byela kokwana loko va fika a post office va byela ku vuya next month ta hola
va vula n'hweti leyi ya August loko va tlhelela hi August sweswi va fike va kuma ku still va tlhe yi tekiwa futhi hi ti 2 ya vona now ane imaginani mukhalabya a nga holi tin'hweti timbirhi hambi n'hweti yin'we botpet a nga holi tin'hweti timbirhi vakhalabya lava swi loko amdendeni va fika va hola xo sungula va xi hakelaka i ti-society to lahla va la ta lahla vatukulu va vona na vona vini now ene ha swi tiva ku ti-society ta lapsa ku nga se loko wo tlula 3 months ta lapsa hetelela swi vula ku a wu joyinangi society yo lahla ya humelela hi situation yaleyo mukhalabye i ta afa kunene hi mbilu se sweswi loko lexi hi nga hetelela hi fikelele xona na va post office volovo a va swi tivi ku problem yi le kwini ku a ni vutisa ku swi vula ku system leyi nga vulnerable i ya n'wina mi ri post office kumbe i ya SASSA na va ku na va swi tivi mara a ve nge ti humesi na vo va le ndzini se mara lexi xi nga koho buthet i ku sweswi hina vakhegula na vakhalabya lava nga tshama ka challenge kumbe ka problem ya ku a va holangi swi swa vona leswi va swi hakelaku na ti-grocery nyana ta vusiwana va ti xavaku a va na tona sweswi se swi ya solveka njhani swi sweswo vanhu va lava sweswi va vekiwe ka xiyimo xin'wanyani lexi va nga lovangeriwa a va lo ti endlela hi voxe so lexi nga ko why ke loko ku ri ku ava system ya ka SASSA kumbe system ya ka post office yo yi nga problem why hi nga terminate i contract leyi ya vona ya va nga kuma tender ya ku na vo a va holeli vakhegula hi mhaka ku hi tshame ka problem leyi butpet no mi byela hi vanhu vatsongo nyana lava va nga affecteka hi mhaka leyi hi ku hi lava ni va vonaka wale post office i fika a nga vi na vuciva because u mi byerini ku na vaakatiko va le ka kakhala a ku ri layini a yi tele ku ri vo ntsena va ri na same problem now hi la ta ku butpet a va hi byeli ku kahle vakhegula va hina na vakhalabyi va hina va faneke va endlisa ku yini sweswi va faneke va tshika va lavisela hi ti-society va ri ti-burial societies ta vona leti va nga joyina va fanekele va dya yini swa antswa maybe ka ku dya ni nga va proposela ku a va make sure ku va kwaleka data ya vanhu lava va nga ka problem leyi va va yisela ti-food parcels mara again va kha va phusha mhaka ya ku a va lavisisi va fika makumu va va refunda a hi problem ya vona ku va nga holangi i problem ya ti-system ta vona lava va ka SASSA na post office se kumbe va ka SASSA handle ka loko ri ku swilo cinca loko va ka SASSA a ndzi ta kombela ku mi nga va katsi ka swilo swa vona ka swilo sweswo hi ku ya hi vo ve ri mali va hakela munhu un'wana na un'wana va n'wi hakela ku ya hi pay channel leyi a nga ta hola ka yona hi leswi tata na ku tama va nga hi byela swona leswi swi vulaka ku mina na n'wina namuntlha sweswi hi nga pfumelela na ku xiphiqo la i poso se loko ku ri ku xiphiqo i poso a va tshiki a va swi koti butpet a va tshiki kahle loko ni twa hi case study mo ni mi kombisa hi ya tatana Mashinzi va kambela loko va ku ni fike ni tatisiwa fomo i fomo liya va yi vulaka ku yi ta kota ku block-a ku next month kumbe next cycle ya ku hola mi ta kota ku ya kuma mali ya n'wina va yi blokeleliwa mi ta yi teka post office mara va tlhelerini va ku se va ku tekeni ka mali va kuma ku yi tekiwe futhi ku teni fomo va firini leswi namuntlha va nga endlisa mukhegula lava ni nga famba na vona muntlha swi vula ku na vo n'hweti leyi ya ku ka yona a va yi ku yi kumeni mali mara va byeriwe ku mi ya ku yi kumeni loko hi senda swilo leswi mi ta yi kuma mali n'wina se obvious yi vheta yi ni vuyiseka ku swi vula ku hi leswi va tirhisaka swona va fika ku va byela vanhu ku at least a va suki laha va nga kona va ta kota ku tirha tilayini letiya ti ya mahlweni ti kota ku fika makumu mara ku nga ri ku ve le ku tirheni ku hetisa ku na ntirho wa vo wu basile a hi ndleleni so muyingiseri wa mina la ta kota ku hi kota ku va komba ku a va tirhi vanhu lava ku komba ku a va tirhi namuntlha a hi hlayeli ku sukusela namuntlha a hi hlayelini masiku ya 14 ya ku sukusela namuntlha hi hlayela masiku ya 14 kusukela namuntlha ya ku sukusela namuntlha a hi hlayelini masiku ya 14
anda ka masiku ya 14 a hi buleni futhi moyeni walo Hayi, hi twa ku kokwani swi fambe njani hi ku ya hi va SASSA veri va tiva ku va poso va fanele va lavisisa va kuma xitshunxo ku nga a xikarhi ka masiku ya 7 na 14 se loko ku ri ku between 7 and 14 days a hi na nhlamulo swi vula ka vatirhi se swi hi tlhelerisela kwalaho ka ku poso yi le ku feyileni vakokwani wa hina ya ni mi tweli boti wa mina hayi ni khensa swinene Putete yimani hi twa loko ku ri na loyi a nga lava ku hlamula i ta hlamula loko ku ri ku n'we mo a mi vulavuli ntiyiso hi ta twa hi vayingiseri va lava nga kwana okay Putete mi twa swo tala ngopfu because swona swi tele no va nyika vanhu vatsongo ngopfu lava swi nga va nga affected mara on a daily basis ku khiwa vanhu van'we va lava swin'we swo a hi holangi okay ya no inkombo ta cancer inkombo Putete cancer maswitwa ni a mi to no ti vulavulela se hi huma njhani loko xiyimo xi tita na witness Tiva va vulavulela ndhawu leya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki Limpopo va tlhaveka ivi va ku va lava ku hlamula a hi twenini Tiva enhlekani enhlekani mohaxi enhlekani le ka vayingiseri mo ni kombisa laha ku ni ri ka nhlengeleta yin'wana so MEC va ni koka va ku hi tsutsuma loko swi koteka u ya hi kombelela le ka vakhalanga ku hi lahlela ra vusiwana loko hi langutile mhaka leyi ya nkoka ku vulavuriwaka yona yi nga humesiwa muyingiseri laya ku nga mhaka ya mdhende leyi fanekele yi pfuna vaakatiko mohaxi mirhi yini n'we no tanihi ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki loko ku va na munhu kumbe vambirhi va nga kumi mdende lowu va fanekele va wu kuma ku nga mdende lowu tisaka hi mpfuno ku va wu nghenelela eka swiyimo leswi va tikumaka va ri ka swona tanihi ndzawulo titwa hi khumbekile swinene hikwalaho hungu ra MEC ku eka mhaka leyi yi nga le ku humesiweni hi van'wana va vayingiseri hi ta boheka ku hatla hi nghenelela swinene eka level ya department yoxe laha hi fanekele hi vitana agency ya hina ya SASSA hambi lava South African Post Office ku hi ta tshama hansi hi ku leswi xi nga ta ka xi nga pfumeleriwi mahaxi i ku munhu loyi a fanekele a vuyeriwa eka benefit leyi ya mfumo a nga vuyeriwi i mhaka yo vulerisa swinene lero a hi tekeli hansi kumbe ku nyadya leswi swirilo leswi humesiwaka hi vaakatiko tanihi ndzawulo ta swi tekela enhlokweni hi swi langutisisa hi ku pfuniwa hi lava SASSA hi vona ku hi nga tani xintshunxo xa muxaka munhu ni ku tlhela hi kombisa ku na vanhu vo tala lava va kumaka midende ya vona handle ka ku va ku kavanyetiwa ene lexi i xikombiso xa leswaku eka ti-case tin'wana ko va na mhaka leyi nga fambiki kahle and ku fanele ku interveniwa hi ndlela yeleyo leraku nhlengeletano wan'we i wa ku hlongola xiyenge lexi xa poso ku xa tsandzeka hawa hi nga fika kwalano mahaxi xilo xa ku sungula lexi hi xi langutaka hi languta ku ri xivangelo i yini na ku why ku va ku ri xiphemunyana xitsongo xa tiphesente ta vaakatiko lava holaka mdende mo ni kombisa ku eka population ya xifundzankulu hinkwayo xa xifundzankulu xa Limpopo half ya population i vanhu lava kumaka mdende and laha hi nga koho a hi siza hi va ni vuxokoxoko lebyi hi nga yimaku hi ku awa impela xiyenge xo karhi xa tsandzeka ku yisa vukorhokeri bya midende eka swiyenge swo karhi hi ku majority vanhu vo tala va le ku yeni mahlweni va kuma midende kambe yoluya wun'we kumbe vambirhi va nga kumiki midende ya vona loko va nga yi kumi swa hi lerisa tanihi ndzawulo se vandla yini lava nga holangi ku mdende na van'wana se tin'hweti timbirhi va kha va nga holi i mhaka yo vava swinene emahaxi loko ku ri ni mhaka ya ku munhu a nga holangi mdende a va tihlanganiseni va tihufu ta le kusuhi ta SASSA ku loko maendlelo ya ku lavisisa ni ku tiyisisa leswaku michini yi tirha kahle ku ri va kota ku kuma timali ta vona lava SASSA va fanele va ta ni intervention ya nkarhinyana wa ku va nga tleli va nga kumanga xo miyeta nyoka no a khensa swinene tata Tiva loko mi tlhaveke tani hina le ta va haya mahlweni hi twa ku xiphiqo lexi kule ku fika kwihi kambe ku ya hi miyingiseri xi twala xi kurile swinene mina nkarhi wo tala tanihi kwihi lowu mi nga vulaku ku mi ta swi languta hi nga tlheli mi ta ka n'wina hi ta twa ku mi fikelele kwihi leyin'wana ni lavaka ku yi bele mavoko ni amukela muhaxi i ku nongonoko lowu i xiphemu xa ku tisa swintshunxo eka swin'wana swa swiphiqo leswi vaaki va langutanaka na swona kutaku loko se hi kume vuxokoxoko lebyi byi khomekaka hi ta tshinela la kusuhi ni muhumelerisi wa ntokoto swinene butimuki hi ta hi va hlevela and then hi ta vulavurisana hi vona ku hi nga ta rini hambi ku ri ku tisa vakulukumba kwala moyeni va ta hi basisa loko hi langutiwe ka mintlhontlho leyi nga le ku humeni eka swiphemu swin'wana swa vaakatiko khenseli swinene tata Tiva hlayisekani va na siku lenene ku hela ka vhiki ka kahle inkomo inkulukumba witness Tiva va vulavulela ndhawu ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki eLimpopo vongi n'wana timali leki yime kulunga ku hi byela ku mahungu ya wara yan'we ya ta va ya yimise ku yini vongi ntaka wena FM makomba ndlela palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula.
ila inga kona mingisere umngana lona NFM nakora ko Afrika wa vulavula hi Ravuntlhanu namuntlha siku ra 20 ra n'hweti ya Mhawuri hi ndlela leyo i n'hweti leyi ya ku mahlweni tinyungubyisa hi lava va hi tswaleke va manana va Afrika-Dzonga hi ndlela yeleyo ha tinyungubyisa han'we hi ndlela leyo no mixixima ma vo makako kambe no vilerisa hi ku a ni kha ni vona la holobye wa timhaka ta xiphorisa a kha tivisa tinhlayenhlayo ta kotara yo sungula ya lembe a kombisa ku tlula kolomiya ka vanhu va xisati va ku tlula 10,000 va pfinyiwile exikarhi ka lembe exikarhi ka n'hweti ya Dzivamisoko na n'hweti ya Khotavuxika hayi khona mani kuna va swo boha laha swi yo yini ai kuna mingiseri lo nhleka Hayi Dr. menjani Hi pfukile. I can't. Merini man. Hi yalana na la ku tlherisa ama-election budget hi November. Ku kwala ka lembe leri ku ve na ma-by-election yo hlayanyana kwala South Africa hi ri na xo xiyimo lexa corona. Kambe ku ve na xiviko lexi nga humesiwa hi tatana kumbe hi Judge Mseneke va nga kombisa Justice Mseneke lava nga kombisa timhaka ta ku timhaka ta ntshunxeko wa nhlawulo wu nge vi kahle loko wo rhurheriwa lembe leri. Swi vula ku na ma-by-election lembe leri ma zanga ma famba kahle loko ma ve koho ka xiyimo lexi nga le ka xiho sweswi loko se hi fanele hi ya ka ma-election hikuva swi nge fambi kahle. Ti nghenerini ti-by-elections. Ti-by-election hi na ma-by-election hi May South Africa hinkwayo. A ku na ma-by-election a ku na ti-ward leti a ti vhota ti vhotela vakhanselara. Yes, na kwala ka South Africa ka xiyimo xo xa COVID. se n'we hi ku ringanyeta ka n'we a hi nga fanelangi hi va na ku lava ku hundzisela mahlweni siku ra nhlawulo. A hi considerini leswi a nga swi vula Judge Mseneke hinkwaswo. Ku ve na xivulavuri xin'wana nampundzu xi nga vulavula ku hi 1996 KwaZulu-Natal hi vhotanga na ti-province letin'wana. Ti-province leti ti kalaka ti nga affectekiki hi fourth wave because a hi hinkwato a hi safari swilo swa ku fana. A ti fanele ti nghena ti vhota. Loko hi swi kotile ku tlherisa hi 1996 mhaka ti-ballot paper hi swi laha yini namuntlha. Hi fanele hi tlherisa hi mhaka ku Gauteng yi tlakukile, Eastern Cape yi tlakukile na Limpopo yi nga tlakukanga na hi fanele yi nga vhoti hi ku affecta hi Gauteng. A hi langutiseni kahle. Nemetwe papa ni khenseli swinene nkarhi wun'we. Inkomo va vula tani va ri timhaka ta nhlawulo a hi fanele ti languta hi kambirhi kanharhu twana loyi. Pat Nhlikani muhumelerisi ni ta mi rivalela katsonga ni xi kotinyana kahle ni ta zamazama ya ni lava ku vulavula hi mhaka ya le ya mfumo leya ku lava 12%. So mina ni vona ku ri mfumo wa hina se wu helele hi tiplan ta ku lutha va luthile va dyile mali langa a va tala ku dya kona se yi helile se va lava ku lutha hina va yi lutha daylight va yi lutha u nge hakeli tax ka payers you earn u tlhela u hakela tax yin'wanyana ya ku va lava straight daylight va yi lutha. This is looting straight away. A va rivale nje leswo ma ku ri loko yi ta ka ti-increase hina vatirhi va ku tirha ka ti-public sector a yi kumi ti-increase sweswi ka metal industry a ku na increase last year na this year still they negotiating but vo va lava va khupula petrol va khupula swakudya va khupula hinkwaswo sweswi va lava 12%. This is looting straight away. This is looting. They're looting us, these guys. Ngeke. Na mitwa visero i swin'wana swa mintlhontlho leyi vanhu va nge le ku hlangana na swona i vulavula hi timhaka leti hi kha hi bula hi tona ta ku ta xibalo lexiya va nge ri va hluvukisa vaaki va nge va susumeta ku va na xibalo lexi xi nga ta hi lunghisela ku loko se hi ya khalabya ku hala ka loko se ni ri ka va 2050
loko se hi khala byile va 2050 kwahalaya hi ta kota ku va hi tiva ku ku endle hi fika njhani ka xiyimo lexi hikokwalaho ka yini kambe loko hi langutala leswi va khomisaka swona mali ya hina swa tikanyana mani loko twa swiyimo swa muxaka lowu 015 twana loyi Pete na mixaveta na muhumelerisi ne na hlamula ka timhaka leta ta EFF hi vo Pete swi le ku tikeni and then bandla ra EFF to be honest a va ha ri ndleni ka swona leswi va nga rhumiwa hi hina hi nga va vhotela ku va tshama le parliament because loko va ku a va tingheni vona a va hi Pete va vhota va against the motion loko va nga swisile leswi swi voteriwaka hayi leswi va lan'wa kunene va huma se va hela hi parliament Pete hina va rhumangu ka lan'wa hi te va vhota a va hi va vhota Pete it's either va vhota against the motion or va vhota in support of the motion but ku ya hi mandate loyi nga va nyika wona swo lan'wa a hi va rhumangi swona sweswo ende vandla ra EFF Pete a minkarhi no tala va endleka swona leswi hina hi nga va rhuma swona hi nga va aki hi nge he va vhoti vanhu lava Pete va nge he vohi ka mfumo hi nga tirhisi hika a ni hi vula vanhu vo tala hi nga mi vutisa kwala hi ku mi hlangane kwihi na vanhu lava mi vulavulelaka voho kumbe ku hi nge hi va voti va kona va nga ta va vhota mo vula ku n'we tanihi n'we va lava mi nga va vhotela ma hi vo mhaka ka mi ku mina ya kambe mi twile buti wa mina i nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Aye, mpfukile Pete. i pfukile njhani tati Ipfukile. I can't Mina n'wa muhali la nkambako. enkomo Ni vulavulela va mhana mehe va tshama emutini wa vona va ri voxe a va na munhu va tshama na xin'wanani xa 2 years lexi nga lovela hi mhana xoho. Va hola mdhende wa vona a va wu kumangi loko va ya va ya vutisa a posweni va ri yi tekiwile aka FNB ya ku ya le kwini a yi tiveki ku i ya le kwini. Sweswi vona va byela ku a va vuyi kambe hi ti-1 a Tzaneen va ta va blokela khadi ra voho mali ya voho liya va nga yi teka n'hweti leyi va nge yi kumi swi vula ku va ta kume ya n'hweti leyi taku ntsene liya yin'wana va ha ta lavisisa va vona ku loyi a nga teka mali ya vona i mani sweswi a va na swakudya a va na nchumu aka SASSA hi yile a hi pfunekangi vete yini loko mi ya ka SASSA aka SASSA hi tele ku hi fika hi va hlamusela ku hi na problem ya ku mukhegula loyi mali a nga yi kumangi hi hola mali ya yehe na mali ya ntukulu xinguwu xa yehe hinkwayo ka yona va yi tekile va ku mi ye kwini ku komba ku yi tekiwile hi ku hi huma laha posweni poso ya la nkowankowa va fike va hi byela ku mali yi tekiwile aka FNB yi teke hi mani ku mukhegula va hola a pheyini va kandziyisa ritirho a va tirhisi inani a va tirhisi epini phini ya voho hi leya ku vhele loko mali yi nga ri kona va suka va teka mara va tshama va teka ka ti-ATM a va na swakudya no la ku tatwa ku n'wina mi ye ka SASSA ivi va mi byela ku yini na ku tiva ku va SASSA vete yini aka SASSA va hi byela ku hi tlhelela hi ya a posweni ya le Tzaneen hi suka hi ya posweni ya le Tzaneen loko hi fika posweni ya le Tzaneen hi fika hi nghena hi fika hi va hlamusela ivi va ku fanele ya khopa khopi ya ID na khopi ya khadi ra ka SASSA mi ta na swo haleni hi khopile swilo leswiya hi fika hi va nyika nhlamulo ya vona loko va teka swilo leswiya va teke swilo tikhadi ta mani va teka va va nyika va ku mukani mi ya kaya siku leri ti-pay ti sungunaku hi rona tlhelani mi vuya mi kha mi vuya mi khope khadi ya pasi na khadi ya ka SASSA hi ta kota ku mi blokela hi ku munhu loyi a nga teka mali leyi yi tlhe yi blokisiwa futhi khadi ra n'wehe ri nge hi tirha ma swi vona kambe ke xivutiso lexi mi nga ri ku ni hlamuleni sesi i ku va ka SASSA vete yini a ni ni twe mi ku mi ha swakudya na va ka leya ku mi ha swakudya vete yini va ka SASSA va te a ku na lexi va nga ta hi pfuna hi xona hi famba hi ya dorobeni okay ni kombela ku mi rhuma me namuntlha hi ravuntlhanu ma ni twa ni fambani ka SASSA hi Musumbunuku loko mi ya ka SASSA hi Musumbunuku mi fika mi ku a hi holangi va ka SASSA vete n'we va ndzawulo vete n'we mi lungisela ti-food parcels ivi mi lava na ku tiva ku mi le ku pfuniweni hi mani loko a ala mi n'wi byela ku mi lava vito ra yehe hi ta kota ku swi tiva ku i mani a alaka hi ku swi vuriwa hi ndzawulo sweswo alright va mi ni twila ni mani ni mi twile inkomo mani inkomo KC so
na n'wina van'wana mi nga holangiku mi nga na maphepha mi nga na vumbhoni fambani ka tihofisi ta ka SASSA yin'wana na yin'wana ya leyi nga kusuhi na n'wina mi va byela ku a hi holangi swi nga leswi hi le ku sukeni hi la ku pfuniwa va ta mi nyika ti-food parcels loyi a alaka ku tekani vito ra yena hansi hi ri tiva hi ta kota ku swi tiva ku i ala hi leri nge yini Kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula. un'wana muyingiseri loyi nhlekani Ahe, minjhani papa kunjani? eko Wotpatlishe nkomo ku famba lowa EFF exihatla before ni nghena ka point ya mina. nghena ni ka ya n'wina loko ri ku yona yaleyo ya ku n'wi hlamula hayi n'wi hlamuleni loko ri ku ma ta tlhemi ya ka yin'wana point hayi I said I hlaya mandate ya EFF ku ri wa va nga tiva nga tinghenela because va vula o va vule ku yini ve ri wayi va nga ti nghenelela ayi yi ta lebo a yi leheni ni na nkarhi ni la nkarhi va nghena pointini ya mina timhaka thya swi vula ku mara mandate yi kona va posta EFF ka hinkwaswo yi ri yini hi la ku tiva swona ku i ncini xi nga endla ku va nga ngheneleli hi la ku kota ku swi tiva na hi ta kota ku swi inkomu yanani mahlweni mi rini n'we vaaki ku na nchumu wa one va fanele va swi dyondza ne as long as ha ha ri busy loko ku fika nkarhi wo vhota ku ANC leswi a nga la hi nga ta kona botsed because ANC kombe kahle swilo leswi va hi kombe kahle ku ri loko ri munhu tima a va na mhaka na wena ma vona mi vula yini loko ku ANC yi kombe vanhu ku loko va ri vanhu va ntima a va na mhaka na vona hi mhaka ya ku va ndle yini kumbe a va ndlangi yini ni driver taxi rapid a ni karhi ni famba na van'wana va karhi va huma ku va va kota ku pfuniwa ku kuma leya 350 leyi yes application loko yi ta laha yi vuya ya va decline va vutisaka hi ku masunguleni a va qualify va ku ri hawa kokwana vona miyani mi ya vaccine ma vo lero ma ku ri vona vayani va vaccine swi komba ku ri yini swi komba ku ri hawa mali leyi a va yi kumi a va yi kumi mhaka yini hikuva a va tlhavani sawutiso lowa wa vaccine ku hava sweswo va nga va byela swona boy hayi ko va no a hi hindzeni ka yeleyo hikuva a ni mina na n'wina hi vulavula hi maveriveri hayi sweswo a hi hundzeni ka swona a hi agweni leswi hina mina n'we hi nga ta kota ku loko ho hi twe mani a ku i maveriveri a ni mi ri mi tweni lavaya va ku a mi nga ri kona phela se ma swi vona ku swi ta hi hlupha sweswo ta hisa ku le botelo wo maveriveri naku ka media mi loko mi hi ripotela i maveriveri a mi na proof na swona okay hi vula hi ku maveriveri yari loko ku ri ku maveriveri bye a hi hundzeni ka yaleyo mhaka loko hi ku hava nawu lowu nge a wu nikiwi 350 hikuva a wu sawutisiwangi hi ku a ku na la i ya ku kona a wuyi phela a ni mo tsala laha mi kha mi kotlo va hi nikile ti-channel ta koho laha tatana ku ta masiku rin'wana va ku loko mi lava ku ndla swikombelo hi leswi na hayi kona mani hi nge tirhisi xiyanimoya hi vulavula swilo swa maveriveri yo hi nga ri na ntiyiso a hi swona sweswo hayi kona un'wana muyingiseri loyi a ni tivi na hi ta na maveriveri na ehlekani minjhani yi hlayisile mbyani na hi pfukile buti wa mina swa ha ri kona swona swi kala viti mani ni un'wanyana wa mutirheli wa tindhawu ti khomisaka vanhu xivixivi mo ni kongomisa ta posa ya botet ni le ni hlangana na swilo swa ku tala leswi vanhu va kha va swi vulavulaka ni swi experienceile ivi ni tlhela ni swi vona ku ri ku lahleka ku nga va ku ri laha mativa ti-cases leti hi nga na toho ta vanhu lava vulavulaka hi fraud vo FNB yini aka branch leyi ni nga ka yoho ti nga va ti hundza kumbe 500 a hi sunguleni hi establisha ku hi vulavula hi munhu la nga kwila i Limpopo Gauteng North West Mpumalanga i Limpopo okay aka xifundzatsongo xa Mopani
Okay. Ti-cases leti hi nga na tona aka branch doctor ti nga va ti hindza 500 lero per day i experience more than 50. Yeah, man. I ku ri sweswo ni tlhele va na like ni kota ku tlhela a ni kota ku tlhela before va ni yisa la ni nga kona a ni kota ku tlhela ni famba ni hi holelisa lomu matikweni hi ri ndzawulo yaleyo. Yes. So i ku ri munhu wa la Limpopo loko va ku i fraudwini va hi fana va heka system va heka ku ri loko n'wina sweswi ni kha ni tshama la a Limpopo va ni heka va ni fraud a KwaZulu-Natal. Va endla everything hi information ya mehe va kota ku withdraw mali ka ATM va tirhisa ti-app to ti nga dangerous leti hi nga swi tivi ku va ti endlisa ku yini ne va kota ku mi cincela khadi everything n'wina mi ri na swona andlwini va ka ATM va withdraw mali hambi wo fika va yi transfer hambi wo withdraw a hi na vuxokoxoko bya swona ende hina loko hi fika hi bala ka system ku fana sweswi loko no bala ka system ni nga kota ku swi vona ku ri okay khalanga mathebula i horini a xowe hi wa vunganingani hi nkarhi muni a FNB kumbe a ABSA ya le xowe hi ndlela yaleyo mali muni ku sale mali muni ende vana va nga ngozini swinene i vakhegula lava va ku holela mali ya yehe ya ku kula i holela mali ya swifuwana a tlha a holela mali ya vana ya ti-460 liya va languta ti-amount leti hi nga ri ta khomekanyana va ta kota ku ti teka. So loko va ku endliwa ti-cases letiyani ku mpela loko na ta hlamanyana na yingiseri nyana endzhaku nyana a swi olovi ku fika kwalani ku ri hi endla case ivi ku va ku ri namuntlha va va yi hakerile hi lero ku hakeriwa ti-case to tala a no swi tiva swi le xikhwameni mara aka xiyimo lexi hi nga ka xona se khampani yi gina yi tsandzeka ku hakela ti-cases leti nga kona hi mhaka makhamba lama nga kona. Se swi vula ku yini swi vula ku xiphiqo la i yini i system ya n'wina. Xiphiqo i system. Okay. Lero munhu wa sweswi ni nga swi kota a ka ni vona swin'wanyana ne munhu a ni swi kota ku nghena ka system pocket ni mi endlela ni nyika xikombiso ni mi ndlela khadi tlhela ni mi holela mi ri kaya. Ya hi laha ku nga na xiphiqo swi vula ku system leyi a yi nge swi koti yi nge hi pfuni. yive na weekend byin'wanyana byo ka byi nga twiseki hi nga swi tivi ku ri swi le kwini ende ku hava loyi no yiva ku commenta ne mara swa tika ku va mi kuma ku ri ta kuma loyi a nga ta swi veka kahle a ri vona leswi ku problem yi le kwini. Yi le rivaleni problem sweswiwa xiphiqo xa mina masitoko i cini ne xiphiqo xa mina hi lexi i ku loko ko pfariwa tiposo n'wina munghana wa mina mi nga kota ku fona sweswiwani mi nga helela hi ntirho hi xo xiphiqo xa mina sweswi ntsena mara ku problem i poso se ha swi tivi. Ya problem SASSA a yi na problem SASSA va hakela ti-beneficiary hinkwato hi siku leri va nga xeteriwa hi rona timali yin'wana after loko va ka SASSA va ta va hakeli ti-beneficiaries ta vona hi laha se timali to sungula ku nyamalala ya mani yi fambile mani fambile na namuntlha na swona hi vulavulaka doctor loko mo ya a branchini yo karhi mi ta kuma ku ri na ti-queue va khome ti-copy leti va ti vulaka va lava ku endlela ti-cases va kota ku endliwa ti-lawsuit. No ku na un'wana a nga yi sungula mhaka leswi swi 12 a ri posweni a branchini. No ni va twile loko va kha va yi hlamusela ni va twile. No na khensa mani nkingha leyi mi kuma ku ri hina hi ri vatirhi laha hi nga ka xiyimo lexi nga ka xona a hi swi koti ku va hi nyika va vuyeriwa information ya ku ri kokwani kumbe bava hi swo tiya swa khomisa nhlana hi leswi a swi olovi ku fika kwalaho mara swi vula ku yini swi vula ku loko vo susa loko mina no va ni kha ni hola a hi nge ni hola ka pay channel ya mi ku ri poso loko no ya ni fika ni ku ni cinca pay channel ya mina ku va bank yo karhi a hi nkingha sweswo vo tala va advise ku endla sweswo. Yeah, I think no. It's very simple. Vo tala lava va nga hlangana na hina va timbilu ta twa ku vava ne hi va advise ku ri a va ncinci ndhawu ya makumelo ma vona ma no ni khensile swinene buti wa mina loko mi yingisile inkomo makwa a khensa ma yi mhaka ko hi yo mhaka hi ku i Afrika wa vulavula hi xi kumeni xiphiqo xi le kwini system ya n'wina va poso a yi tirhi se leswi hi nga swi kuma ku system ya n'wina va poso a yi tirhi hambana na mali ya vanhu ya mdhende a mi swi koti sukani ka swilo sweswo byelani va ka SASSA mi ku n'wina va SASSA swa hi tsandza famba mi ya va byela hambi mi ya va byela namuntlha mi ku swa hi tsandza
va byeleni sweswo moko swa hi tsandza swi ta hi pfuna hina ku vakokwa va ta ze va fa hi mbitsi hi mhaka ku ku na vanhu lava va swi tiva ku tisystem ta wa ti le ku tirheni. nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. nakhalanga pet mathebula ntlhanu timinete ku nga se ba awara ya 12 ya 13 awara ya 13 kuma mahungu ya misava na bongi n'wana Timaluleke kusuka kwalano MEC Dr Pophi Ramathuba va ri hayikho vayimeki lunga ku va ta bula na hina hi va hi byela ku se ku endleka yini hi n'wehe mi nga tswariwa hi lembe ra 2003 ku tlhelela ndzhaku leswaku mi kota ku va mina n'we mi ya titsarisela mi sawutisiwa hi ta kota ku tlhelela stadium hi ya tibexeni hi ya kerekeni hi ya micatwini ma tivana mana amukela loyi hleka njhani Bootpack? hi pfukile minjhani papa Hayi right. ha khensa Hayi me lava n'wina lava vafambisi va xitichi matirha va tele lava kombeliwaka swa ku va ta mara ku salevo ka mhaka ya nkarhi leya ku va engetela nkarhi ku loko na vo a vo vhaka va ta na tinhlayo ku nongonoko wu yingisela hi vanhu vangaki maybe na 30 minutes leyi va ka yisela before 2 o'clock ku yingisela vangaki i yini lexi endlaka ku swi nga koteki ku tatisa nkarhi lowu va va rivaleli a ni ngo kuna va vurile ku kuna swilo swo tala leswi ku na vanhu vo tala lava va khumbekaka ka swilo swo hambanahambana van'wani va lange tinsimu va lava ti tlangiwa van'wani va lava sweswo swa ku tani se ho tsemela na nhloko ya njiya loko ho tirhisa wolowo nkarhi nga na woho a mi voni ku swi nga hi pfuna yo mhani ku loko vo ta na tinhlayo ku ni believe ku majority ya lava nghenaka moyeni laha ni nga va twa katsa na mina va kombela swa ku nkarhi a wu yengeteriwi kumbe va ngo hendela xidemokirasi hi vhota va ka hi ta yingisela hi na 30 minutes liya na lava van'wani va music na vo va ta vhota ku va lava music mara swi va rivaleni hinkwenu ku nkarhi na nkarhi vanhu va tshama va kombela ku kombe ku tlakuseliwa nkarhi se ku xilaveko xi koho tikweni ku nkarhi luwa wa laveka ku va ku ka Afrika Wa Vulavula hi swona enko 015-297-1855 twanalo Kalango watiwa na swi twa ku vanhu hinkwavo va vulavula hi vaccine Kalango watiwa from Monday vanhu lava va nga robiwa emahlweni ka mina ni sena namuntlha ni ku hayi a ni ndhawu vugevenga lebyi nga tala la tikweleri a ni swi tivi ku tikweleriwa hi ya kwini Khalanga vanhu va khomiwa nkuzi hi movha yi ri na ya maphorisa ya quantum loko va heta ku va kombetela hi swibamu yi tlhe ku ta yin'wana yi escorta so ya kwini ku ra njhani a ku vulavuli nchumu hi vugevenga maphorisa i ta twa ku haha timovha munhu a kha a teka movha a famba ri yexe a famba hi legend 45 a ri yexe a ri phorisa a Hollywood a beja tinomboro wa tiko leri borini loko ni va na mali a ni ta famba ni ya tshama kun'wana mara mhaka vusiwana to languta munhu a vanhu va nghena na esaloni va khoma vanhu nkuzi lava nga ta ku kereka misisi hayi mani mi nga hayi tiko leri borini mani kwihi xivutiso i ku swi endleke kwihi leswi mi swi vulaka mi mangarile ke hayi mara ni tshembi ku munhu a nga famba hi vhene a ya beja anako maphorisa maphorisa mabeji maphorisa mabeji ri khoto maphorisa maxava maphorisa maphorisa mabeji maphorisa ai kumeni mahungu ya misava na bongi n'wana Timaluleke kusuka kwalano hi ya twa ku MEC Dr Pophi Ramathuba va ri yini timhaka leti ta 18 to 34 ko ka lava va lavaka ku va sawutisiwa hi ndlela leyi tshemba ku miyimeki lunga ko va ku veri lava va lava ku sawutisiwa sweswi hi lava va nga ka va TikTok va nga ka ti-Instagram va nga ka yini se i nga kuma loko va kha va tlhaviwa ko a swi koteki ku ndlela nhlaviwa ko futhi nga ri video quality ya video leyi a yi humanga
sisa kona na bongiwa mwana tumaleke imikulunga ku ibyela mahungu ya misava lawa anga hi tshembisa wo ntwa kha vulavula hi timhaka ta a tirhisa rito rin'wana ku koka ei ya vongi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Ahe botpet mhaka leyi ya EFF leyi swi fana swi endleka kwala tikweni loko va ku a va vota ku ve ku na vanhu na vo va nge a va voti loko ANC ya ha fumeni ya ha ri ku fumeni swi vula ku mani loyi a xipikara a swo boha a wina kumbe va ku xota tivoti ta vona ku a wina se loko na va nga yi va tisapotara ta vona va nge voti loko vo va tsandzeka ku yimela timhaka ta pati ya vona a yi tivi kumbe xana kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula. ulanguteka rimixeri wa mganalo nene FM komba ndlela swi veka ka timinete letiya ta nhungu ntsena ku phela ora ya 13 i xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri Ravuntlhanu siku ra 20 ra n'hweti leyi ya Mhawuri lembe ra 2021 hi ndlela yeleyo tiri tanihi sweswi ya ku tshembisa ku MEC Dr Pophi Ramathuba i ta va kha hi bula na vona sweswinyana va hi byela ku se swi famba njhani ntshemba se tigere ti yime ku lunga ku va ta hi byela ku leswi se ku nghena ku lava va TikTok ku ta ndleka yini lava 18 ku fika ka 34 yima nga heti nkarhi va amukela hi bula na vona ka nhlekano siku ra namuntlha MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani khalanga na vayingiseri hinkwawo na ku khensa nkarhi mi nga nyika wona siku leri a hi ri languterile ra ti 1 ta September ri vuye ri cabinet yi teka xiboho xa ku se yi fanele ri vuya ka namuntlha swi vula yini ka n'wehe tanihi ndzawulo eLimpopo swi vula leswaku hi fanele ku ri hi tshama hi ri ready nkarhi wun'wana na wun'wana ti-directive ta ku huma national data se hi lava ku amukela decision leyiwani va nga yi teka hi mhaka ya ku swi ta endla ku fana na loko a hi ya ku vaccinate vanhu entirhweni mi ta kuma ku na munhu na malembe ya 34 van'wani va na 35 va malembe ya 34 a mi koti ku va tlhavela ma va tshika se sweswo i swona leswi hi vonaku ku swi ta hi pfuna ku ri loko hi ya ku ri leha ka ndhawu leyi hi vaccinate munhu un'wana na un'wana as long as ku ri munhu wa malembe ya 18 and above kuve loko va kha va sawutisiwa MEC va langutiwa va vutisiwa leswaku va nga va ri na mavabyi ya muxaka muni kumbe sweswo swa ku tanihi ku van'wana va vulavula hi timhaka teto loko kha hi vulavula la xikarhi ka vhiki hi vulavula hi leswi va nge i vaccination hesitancy va vulavula hi timhaka ta ku va chavisa ku ongeti vanhu va hundza emisaveni hikokwalaho ka loko va sawutisiwile leswi i kombisile na ku hlamusela ku ri loko munhu a ta a lava ku tlhaveriwa munhu wo va na mavabyi ya tichukela na tihayihayi wa tlhaveriwa ene lava ku va byela ku va nga tshiki ku dya maphilisi ya vona murhi loyi wa ku tlhavela a wu nga rendzi nchumu loko va tlhaveriwile vo khomiwa hi xitsongwatsongwana lexiwani va nge vabyi swinene leswi ta va tikela ku kuma ku va ya ka ti-ICU na ku hi siya emisaveni va hi siya loko munhu a na mavabyi a vabya siku rero a titwa ku nga ku i khomiwe hi flu u nga ku ina wa hisa tiflunya wa wu twa miri wa wena ku fatigue karhele a wu tivi a wu koti na koma wa swi twa ku miri wa mina a wu karhi a wu fanelangi ku ri u ya tlhaveriwa i fana i tshama i yingisela loko i vona ku ri swi ya mahlweni famba i ya teka test ya COVID loko ku ri COVID yi negative mara wa ha twa ku vava tshama i heta ti-symptoms leti ya ti hela i titwa ku ri i horile then i nga kota ku ya ku tlhaveriwa loko wo testa yi vuya yi ri positive tshama 10 days ya ku isolate loko yi hetile 10 days ya ku isolate counter 30 days ya wena loko yi heta 30 days i famba i ya tlhaveriwa ikhalangi ni fanele ku byela vanhu ntiyiso vanhu sweswiwani va busy ka ti-social media ku ri nga tlhaveriwi loko mo tlhaveriwa tlhaveriwi yi lava ku ni nge vi kahle loko ri n'wanuna swilo swi nge heteri kahle vanhu va lova hi yona munhu lowani
se khalanga vanhu vo tala va tsala ku swilo sweswo a social media siku leri a titwa ku nga vabya wa swi twa namuntlha ku ri hey swilo swi fambi kahle a chuha twa ku covid yi nghena kasi yi nghenile covid i tsutsumela a ya ka station sa hina loko a fika hina hi ta mu vutisa mavabyi ya yena na yini a byela ku ri a ni na chumu a ni vabya ni yini hi n'wi tlhava loko hi heta n'wi tlhava because a ri covid positive swi va wena a mi kuma ku 5 days later i le ICU wa lova then loko va lova va ku i COVID-19 vaccine leswi swi ni tsakisa ku i ku vanhu hinkwavo lava va nga endla ti-allegations hi teke na postmortem ti-autopsy ta vona hi ti endleli hi teka na statement because hi kuma ku loko va fika asibedhlele hi testa hi kuma ku va na COVID-19 ene swi vula ku ri xitsongwatsongwana lexiwani i xi kumile just before a pfumela ku ya tlhaveriwa because i lava ku bika system sweswiwani i chuhile ku ri vuvabyi vu nghenile because why ni vulavula sweswo khalanga vanhu sweswiwani loko va admitiwa ICU ku na manese yan'wani a za va ni fonela a ri munhu wa rila i ri vitana MEC a ni tisela murhi wo tlhavela it's too late i le ka ICU sweswiwani so that is why hi ku ka vaakatiko i teka nkarhi wa wena sweswiwani loko i nga vabyi wa ri na nkarhi wa ku tlhaveriwa loko u sungula i vabya i nge he swi koti ku tlhavela and ku late sweswo swi ta depend ka wena ku ri miri wa wena wu na masocha ka fiti ku fika kwihi laha ta kota ku ku pfuna swilo leswi mi swi chavaku hi mhaka ya ku loko ku tlhaveriwa swi ta ni humelela ku fana na loko va ku munhu wa xinuna a nge he koti ku tirha kahle lava va ti-urologist tona specialist ta vona va kombisa ku actually loko i khomiwe hi xitsongwatsongwana lexiwani i tikuma i ri le a ti-ICU loko i dischargiwa a wa ha ri normal swilo swo tala swa wena a swa ha tirhi kahle va kombisa loko hi languta na tilangi ta munhu loyi a nga survivor ku covid loko i vona x-ray ya yena u nga ku i munhu a dzaha malembe yo tala se tilangi ta yena ti herile ene swi vula ku sweswo i yini i fane na ku va na ti-COPD naswona swi ta va na ti-complications late vanhu va kona mbilu ya yena i ta vona ku va ku nga ku i mbilu ya xikhalabyani ku ri yena a ri ntsongo hi leswi va kota ku swi vona a ni ri tsongatsonga lexiwani kalanga xa ha ri xintshwa se ti-research ta kona ta ha unfortunately laha ka ti-social media ku tele ti-research leti ti nga existing i munhu i google ka fake news va tirhisa tona ku ri vanhu va chuha va nga yi ku vaccinatiwa ene sweswo i swona swi hi tlhelerisa ku ndzhaku khalanga wun'wana muyingiseri tolo i nghenile MEC a ku loko va lava ku tlhaveriwa mi sungula mi ku i na medical aid ivi loko mi ku kumbe ko a ku hayi ivi mi ku okay loko i ri hava medical aid i hala ka Pfizer loko i ri na medical aid i ya ka Johnson and Johnson ni kombela mi basisela hi ku ni ringeti ku kaneta va ku hayi wo ti vulavulela wena se ni kombela n'wi mi swi hlamula MEC kalanga wa hemba mina ni na medical aid ni tlhaveriwile Johnson and Johnson president va na medical aid va tlhaveriwile Johnson and Johnson MEC wa ndzawulo ya John a ni va tlhavela Johnson and Johnson premier wa hina va na wona medical aid va tlhaveriwile Pfizer vafundhisi vo tala ni bishop va tlhaveriwile Pfizer ti-second dose a hi mhaka ya ku ina medical aid kumbe yini leswi hi swi tirhisaku i ku because Johnson and Johnson hi nyiketa dose yin'we ma swi twisisa khalanga i one dose so loko hi endla ti-outreach ku fana na loko hi ya le emapurasini loko hi ya le atimolweni because ha swi tiva ku tlhelela ndzhaku ka ndhawu leyi hi nga yi endlaku ti-outreach swi ta tika
kumbe vanhu va kona hi va kuma kambe swi nga hi tikela especially sweswiwani hi tlhavela lava hi va vitanaka ku i ti-signal work va te hi mhaka ya ku na ti-orange sweswiwani van'wani va tirha hi tona se loko date yi vuya mi nga kuma ku a ka va ha ri kona le entirhweni wa vona se mi kuma ku mi va luzile loko vo kuma Pfizer symptoms va nge koti ku ri va vuya va khavariwa miri wa vona se vaccine hi ku nyiketa vaccine leyi yi ri kona mavhiki mambirhi langa hundza a ndzi ri le ka Marula Platinum i mine na wona titlhele vatirhi va le Johnson and Johnson tolo a hi ri le a Anglo Plus i vatirhi va mine na vona hi va tlhavele Pfizer se hi ku tlhavela Pfizer mhaka ya ku ku na murhi lowu ri available because mirhi leyiwani ya tirha hinkwawo ni vula tana hi mhaka ya ku vatirhi va rihanyo a hi voni vo tala a va lovi sweswiwani hi mhaka ya COVID-19 complications na vatirhi va education leswi hi swi vonaku i lava vanhu lava va nga alaku va ku vona a va lavi ku tlhaveriwa hi vona hi va vona ku va le ka ti-ICU tani and unfortunately sweswiwani it's too late and so sensitive ni nge fiki ka maxaka ya mina ni ku mara n'wina Marisara if n'wana wun'wina a pfumerile ku ri hi n'wi tlhavela a nga fambifambi a fambisa ti-social media ta ku hemba a fambisa ti-campaign ta ku vanhu va nga tlhaveriwi namuntlha a ta va a hansi ni nge endli sweswo because kumbilu ku tala ku vava ka vanhu lava va salaka le endzhaku mara ntiyiso i ya ku loko vanhu lavawani va tlhaveriweke a hi va voni vutomi bya vona byi lahleka hi mhaka ya xitsongwatsongwana lexiwani va kota ku xi tlula na ku vabya a va kombi va vabya loko xi va komile movha twa ku va ku nsati wa yena i admitiwile exibedhlele hi mhaka ya COVID loko mi ya mi n'wi testa yena ku ri contact van'wani vo tala mi kuma va ri negative van'wani loko a ri positive na ku vabya a nga vabyi a nga na ku ti-isolator i ta mi byela ku mina ni tirha ka rihanyo ni ta mbala ti-PPE ta mina ni famba ni ya vona vavabyi va mina because na ku va na symptom a ni na yin'we and loko no tshama kaya ku na shortage leyi entirhweni and COVID yi lava vanhu lava fanele ku va tirha ka yona se no timbala timask ta mina na ti-PPE hinkwato ni famba ni ya tirha a hi tseleni MEC vhiki leri ka hundza loko hi vulavula a hi vulavula hi kha hi languta ku tinhlayanhlayi ti komba ngeti ti pfa ti tlakuka xiyimo xi njhani sweswiwani a Limpopo a Limpopo ta ri hansi mara le loko hi languta South Africa ku va ku na ti-province tin'wana a ti ri hansi leswi loko hina na le Joni hi ri henhla swinene se leswi hi swi vonaku tinhlayanhlayi letiwani ta hina ta Limpopo ta ri kahle ta ya hansi mara vona ku nga ku loko ni languta va Western Cape va Eastern Cape ngopfungopfu na KwaZulu-Natal sweswo ku nga ku va sungula ku leader and a swi tiva ku humelele yini nkarhi ku ya ku va na ti-problem letiya a hi swi vona ku leswiwani swi ta helela hi ti-problem ta ku ta kuma tinhlayanhlayi ti ya henhla swinene no hayi a khensa swinene MEC mi fika kwihi mhaka leya ya ku ni twa va ku hi ku ma tsutsuma na n'wina mi ta famba na va MEC Dr vuyi mi ya tsutsuma na Ghana mi fika kwihi swi vona hi sonto hi ta swi vona hi sonto inkomo MEC khensini nkarhi wa n'wina I khensa MEC Dr Pophi Ramathuba hi ndlela yaleyo va kha va vulavula kusuka eka ndhawu leya ya rihanyo eLimpopo a ni kha ni bula na MEC Sasekani Manzini mpundi wa namuntlha ni ku n'wina loko ni mi lava ni mi kumi n'wina loko ni mi lava ni mi kumi se va ku hayi khalanga a swi koteki ki nga ni kumi ni kona se ni ku okay kusukisela vhiki leri tako ni ta va ni ri na n'wina va ka haya ku na xiphiqo khenseli swinene MEC Sasekani Manzini na n'we himpela hi ta bula na n'wina kusukisela vhiki leri tako hi twa ku swi famba njhani hala a Mpumalanga mi njhani lahluvukanda a khensa swinene ku mi yingisele Munghana Lonene FM ta ri teka riqingho rero hi ta hetisela nongona kwa hina a ndzhaku ka leswi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi laha hi nga kona hi 24 timinete ntsena yi bile awara liya ya 10 ne ya i mahitwa loyi
no na mina na mavonelo lawa ka mhaka leyi ya ti-grant ya ku loko ntirho wa ku hume peceni ndandani a swibalo lexiya kahle swi tshamisekanga South Africa la hi ku hambi sweswi ni vona nga ku a ku na leswi swi fambaka ha taxiwa everything hi xavaka i tax wa tirha i tax petrol leyi ya durha swakudya swa durha a ku na lexi xi nga lesa South Africa but loko se ku tlhela ku endliwa yin'wanyana taxi yin'wana ehenhla ka taxi yin'wana futhi hina ku luzekeriwa hina hi nga vaakatiko musi the way swilo swi ka hi swona se vusiwana byi tatela ka hina vaakatiko vo va humelela va mahlweni hi leswi va swi lavaka va tlhela teka mali leyi va yi dya futhi va teka va nyika van'wanyana tikhampani tin'wana ti dya futhi va nyika va Eskom na va SSB swa lero hi sweswo mingisero mugana lona FM 24 timinete ntsena ku pela vara ya khumenala timhaka leti ku nga le ku vulavuriweni hi tolo ku ka ku langutiwa ka timhaka ta xibalo lexi vengi hi ta tiveke va ta hi pfuna ku hi vekela mali ve ri ha tsandzeka se van'wana ka ha tsandzeka hi ku hi swi dyondzeka ka vona hi ku na vo va tsandzeka ku tirhisa mali hi van'wana vanhu va vulaka sweswo kambe we uri yini le ka 015 297 1855 n'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani minjani hi pfuke njhani papa hi pfukini la na problema papa la hello atolo lana ku ve ni na problema kumbe maphoyisa atolo makika mateka mafole ka xipaza xin'wanyana loko mateki mafole ka xipaza xin'wanyana ndana va gama khoma misa loyi a nga xava mafole ka axopeni hello loko va teki mafole exibazini va gama va famba va exopeni a komba la nga teka kona mafole loko va fikile niyana vo tala ku lisana leniyana a tshami na buti n'wanyana wa choma mina okay loko va wile leniya vo fika va khoma misa luya wa xibaza na makono wa yena se buti wa mina hikuva ku mala misa luya swi nga swi endla swi rhongo amaphoyisa ma jika ma bukutela buti wa mina va mukhoma na sweswi i le police station le jele maswona ni zamile ku famba ku va hi pfuna hi swona leswo va byela swa ku nina va ti hi pfalela watiwati se hi na tiswa ku hina hi fanele hi pfuniwa ku hi ka kona loko mo ku mi zamini ku pfuniwa mi vula ku hi mi zame ku pfuniwa ka kona hi police station tolo hi police station ya fika leniyana va kunutile swi swa mhezitiwa va ku nina va ta mi pfalela swi faneleke va nga ayili lena ya vutisa swa ku why va fika va kombetela n'wana xibamu mavona na mate se a loko ke fa futhi namajambu futhi va ka va hi layi loko hi vona futhi a police station se botong wa ri jele papa botong wa ri police station wa ri police station na sweswi police station ya le kwi ya le Gipsluto a station 2 Gipsluto nakona ku na mahungu ngopfu man se okay loko mi ka mi vulavula mi kutani a mi lava hi mi pfuna njhani hi mi yisela ka van'wani va ta kota ku mi pfuna ni ya swi lavi ku jase u bya mahala khela vaviseka na swo swa vavisekile vhela mara a kha a pfaleliwa vhela se zami u kombela assistant commander a kona ku vulavula na yena va vhela va yala vhela va hi humesa mapostela ka handle va gama teka lona va mi pfalela mahleleni okay no komantani hi twa ku xivambu va ri yini hala va ta mi hlayisela nomboro ya n'we hi kota ku vona ku hi nga mi hlanganisa na mani va mi pfuna sweswinyana kwala John okay swona buti enko sweswo mingisero munghana lona FM kumbexani ma va kumela munhu kwahala mi va hlanganisa na vona hi twa ku va nga va pfuna njhani kwahala xilungwini ku hina hi nge hi va pfuni la moyeni ku se a ku sa moya se na wona nkarhi wa ku wu herile ma vona ka ko twana le timjani i language ya vona va tirhela mfumo hinkwavo ku va hi byela hi mhaka ku network a ku na network loko hi yena hambi ku kwele mbiteni aka magistrate va so bot pattern yini na mina
last week Tuesday na Thursday va ta ni byela xixa yi 1 ku ku na network wa ku siya ti-number phone munhu loyi ni kumaku maintenance wa n'wana va ni byela ku siya ti-number phone hi ta sala hi ku fonela na namuntlha ku hele vhiki Friday namuntlha ndzi tshama ni foneriwa i language ya vona n'wana mani ya ku na network va tirhela mfumo hinkwavo magistrate ya le kwihi leyiwani sesi wa mena leyi va mi byelaka ku va ta vuya hi la ku tiva ku network i yini naswona network leyi yi heta masiku mangani yi nga ri kona hikokwalaho ka yini loko a ho tiva ku magistrate ya le kwihi a hi ta kota ku swi landzelerisa sweswo hi kota ku tiva ku network ku ya hi vo i yini na koho yi teka nkarhi wo tani hi kwihi ku va yi nga ri kona hi ta kota ku tiva ku i mani a swi rhangelaka hi karhele ku vanhu va rhangela tindzawulo va rhangelela ku vuya va fika va nghena va tlhela va huma va nghena va tlhela va huma ku ka ku nga yi vukorhokeri loko ku ri ku a ku na network i yini network loko mi ku hava network mi vula yini hi lava ku kota ku tiva sweswo ivi hi kota ku vona ku i mani a tsandzekaka ma yi vona ka kona pfhumba leri hi nga ka rona leri hi faneleke hi nghena ka rona hina hinkwenu laha va Afrika wa vulavula ni i ra ku tiyisisa na ku vona ku loko ku ri na loyi a nga xitulwini lexi a nga tirheku a tshiki se loko va ku hava network sesi wa mina ni kombela ku nkarhi un'wana munhu loko i ya pfuniwa hofisini ya mfumo vutisa ku i pfuniwa hi mani loko a ku byele ku hi mipheta ivi i kota ku tiva ku i ku pfune a ku byela ku ta ku fonela loko ku ze ku hela vhiki swi vula ku a ku nga ri na network vhiki hinkwaro na loko ri mpela ku nga ri na network vhiki hinkwaro va tirha yini i mani a tirhaka ka network ya koho yena i tirha yini hi le ka pfhumba rero sweswi yi mani mi byela mahungu matsundzuka siku rin'wana tshame ni vula kwalawa ni ku patu ra ka khakhala a ri si tshama ri khuleriwa matsundzuka ni siku leriya loko ni heta ku vula sweswi ni vulavulaka na n'wehe patu leri a ri khuleriwile a hi hlayeleni hi vona ku ri ta tlhela ri khuleriwa futhi rini patu ra ku ya ka mapayeni ri khuleriwile a hi hlayeleni hi vona ku ri ta tlhela ri khuleriwa futhi rini ku na vanhu vo ku fika va ti tshamela va ku ve le ku tirheni va nga ri ku tirheni nchumu la se a hi vagudluvanyeni va ze va tirha va swi lava a va swi lavi DJ Matt i la kaya i ta na ti-ones and twos mi nga kwati ka hina a ka rixaka i Friday mi nga kwati ngopfu hayi mara okay a ni kwati ne hi swona mara ni pfuni ku twisisa la DJ loko munhu a teka tinambara ta munhu a ku hayi ni ta ku fonela loko network ku ze ku hela vhiki lowu wa papa la sapotaka i yisile mali hambi yisini mara i yisile mali kahle munhu a nga za ku tisa nambara ya wena swi jhe loko u hlangana na munhu njhe a hi nge kumi wa xisati ku ri wa xinuna u ku komela nambara ya yena a ku tisa nambara ya wena ta ku fonela a nge pfuka ku hayi swi tsandini wo vo swi tiva ku jiwile baba wo pfumela ku a redzi dasvona mara putpet loko a ri le ka yeleyo ne loko mina sweswinyana ndo va ndi ri phorisa ra le magondzweni traffic officer swi ta twala kahle ivi ni va u rhongile wena u tshove nawu humelele ni nga bohangi bandi kumbe u fambe 100 ka 80 ivi ni ku tsala mpela ni ku tsala loko ni heta ni fana ku he khalanga ni kombela cold drink ni wrong no kombela ni ku tsarile ni ku tshinyile a wu wrong wo va na timbilu ni ku tshinyile loko vana bava ni twa ndlala u rhanga u nyika timfanelo ta u nyika thikithi u ku mara vana bava ni twa ndlala ivi sele ku hlamula mina ivi ni nyika 50 rand kumbe 100 rand kumbe ivi ni nyika mara thikithi leyi salaka u ni tsarile ku na swi nga hoxeka kwalani a ku va ku nga hoxeka nchumu kambe leswi mina ni vulaka swona i ku wo vitale mina se khitsala se ni kwatile loko se i ya ku thikithi i ku ni veri ku byela ku ni ri teka hi ku lava no ri hutla kunene a leyi tsalile vuyisa bye mahungu a ya heri ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.